Haqiqatan hamdu sana va maqtashlar olamlarning yaratquchisi bir Alloh taologa xosdir. Uni biz ulug'laymiz va faqatla uningdan yordam tilaymiz. Gunohlarimiz uchun bir Alloh taolodan kechirim so'raymiz. Nafsimizning yomonliklaridan va qilgan amallarimizning ziyonlaridan bir Alloh taologa sig'inamiz. Kimni Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlaydigan bo'lsa, hech kim uni ozdira olmaydi. Kimni eziqtiradigan bo'lsa, hech kim uni to'g'ri yo'lga kirgizolmaydi. Bir Alloh taolodan boshqa barhaq Xudo, iloh, Tangri yo'q deb guvohlik beramiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bo'lsa, Alloh taoloning quli va elchisi deb guvohlik beramiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga, uning oila tavbatlariga, sahobalarga va agashkuchilarga durud va salomlar, yaxshiliklar va barakat bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar. Rasulullahning axloqi degan programmamizni davomlashtiramiz. Bugungi bizning temamiz bo'lsa Rasululloh qo'shnilari bilan. Mana mushu mavzuda suhbatlashish uchun biz yana shu sevimli qarindishimiz Ruslan Karim Raziyevni studiyoga taklif qildik. Ruslan Karim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xush bulduk. Rahmat, Allah razı olsun. Alloh taolo har qadamimizga inshaalloh ajr savobini yozgan bo'lsin. Endi bizning ajdodlarimizning deb qo'ydigan gapi bor. Jiroq tuqunimdan yaqin qo'shnim yaxshi degan gap bor. Endi bu aslida cho'nqur bir ma'noliq gap. Burun masalan bizning qo'shnilarimizning orasida hech qanday bir tam yo'qdi. Qo'rshimadi, ochiq turadi. Bir-birimizning uyiga mudahil kirib ketaverdik. Qo'shnidarchilik endi u vaqtlarda odamgarchilik bir-biriga degan mehr muhabbat ajoyib endi. Kunda degidek bir-biriga tamoq sunib turadi. Kunda degidek bir-biridan birim so'rab turadi. Tuz bormi, non bormi, yana birin bormi deb. Biroq hozirgi kunda tamla egiz ko'tarilib ketdi. O qo'shnimizni bir oyda bir ko'rsak xo'shal bo'lamiz. Bo'lmasa umi yo'q, masalan, hozirgi kunda. Burunqidek mehr muhabbat qamay ketib bordi. Tamoq sunish, bu yoqda tutsin endi. Salom berish qilma bir mumkinchilik topolmay ketib boramiz. Endi albatta bizning o'lgimiz Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bo'lganlikdan biz Payg'ambar alayhisalomning agashkuchilari bo'lg'achqa. Payg'ambar alayhisalomdan albatta biz dars elishimiz kerak. Endi bu mavzuda, qo'shnidarchilik mavzusida Payg'ambar alayhisalom bizga nima bilan qoldirib ketdi? Mushun to'g'risida bizga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Elhamdülillahi Rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang birinchidan Allah subhanahu wa ta'alaga hamd sanolar olsun. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga durud va salomlar bo'lsin. Undan qilib qolsa mushu ihson kanaliga öz minnettarlığımını bildirimen. Çünkü maşındaq fursatlarni yaratib, bilginimizni ügütüb, bilmegenimizni ügünüvatqanğa bir fursat yaratqanıga Allah Taala sizlerden işki dünya razı bolğay. Qalğan işlerini kıyamet günü inşallah mizadul hasanat Allah Taala kıyamet günü görüşke Allah Taala özbezde özgərmilən nasip qılmasın. Endi biz mada oylab baxsaq, biz bir insan boluş sübütümüz bilen, haqiqatan hammamiz insonchu. Bir insan boluş sübütümüz bilen qo'shinsiz yashash mumkin emas endi. Abay siz deb ketganga o'xshash hamda qo'shindarchilik bizni yo'qolib ketib boradi-ku hozir. Burun endi shayladimi bor, yezlarda asosiy jihatdimi bor, ammo burunga qaraganda azayib ketib boradi. Tasada bir uyga bir musibat, bir qaytishib qolsa qo'shnilardan tamoq etib kiradigan. Tamoq bir-birisiga tamoq to'shaydigan. Yoki bo'lmasa bir og'rib qolsa, voy buni palonchi og'rib qolgan odam batdi, uning mundaq tamoqni yegiz keldigando deb
өзі yaxshi ko'radigan тамақны яки өзі әткен, әлмүһим бір әткен тамақны апарып хошынсыға бердіған. Да, маштақ ішлачы біздің арымызда күнден күнге жоқап кетіп барадым да болсақ. Әбәй сіз деп өткеткендек, жырақтықке тұққыныңдың еқін хошнаң яқшы дегені әмді сіліге тұққанғы әлбәтте бұл тұққанчылықны қылымыз да, әмді бұны дұрысчансақ олады. Тұққандарчылықны қылымыз, амма бешіңгі бір күн түшкенде дәру асқатыдыған кім о? Яғни еқіндік хошнаң әні. Шөй үшін бізді бір яны бір кеп ба, сән өй сетіп еліштің бұрын хошнаңны ал деп қойды чө. Өй сетіп еліштің бұрын хошнаң қарап бақ. Яқшы адам болса чоқым сетіп алы өйіні. Мұнда начарырақ боп қалса ойлан. Үйі қарғанды хошыным ойым деп қойды ғайыр шөйімді. Әнді біз Пайғамбар алейхиссалату вассаламның біздің мұбарак пайғамбарымыз хошыла қандақ муамилі қылған. Бізге қандақ нәрселерін ташлап кеткен Пайғамбар салам. Бұл тоғырлықта хадисті Пайғамбар алейхиссалату вассалам нем деген? Шулағы азырақ тоқталмақчы. Біз Пайғамбар алейхиссалату вассаламның, біздің пайғамбарымыздың, сөйімлік пайғамбарымыздың хошылағы бұл муамилісіге тоқташтың алдын Allah subhanahu wa ta'ala егем Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah وَعَبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. Allah Kur'an-ı Kerim'de özgü ibadet kılışını, Allah'a şirik kılmaslıqını buyurdu. Dürüst koy? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Atananğı yaxşılık kıl dedi. Dep bolap ne dedi? وَبِذِي الْقُرْبَى Yakın, tuqqan hoşlarına yaxşılık kıl. Yani yakıllarına yaxşılık kıl. وَالْيَتَامَى Jitimlağı yaxşılık kıl. وَالْمَسَاكِينِ Miskillerge. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى Tuqqan boğan hoşlarına. Zil kurba degen tuqqan boğan hoşlarına. Yani mesela menin akam, menin hoşnam. Şunun yaxşılık kıl demekçi. Вальджарил джунуб, яғни болмаса тұққан әмәс хошнанға. Оның яқшылық қылышын Алла бүйірді. Уассахиби біл джамб. Яғни биядеке гәп дегені жолды кетіп баған, еніңдікі жүген, ағинаң болсын, яқы болмаса савақтышың болсын, бір ұзақ yolғы шықсаң, еніңді отырып бердіған ішкен шопырың болсын, мәсілен. Я бір ұзақ сәпәрге шықсаң, еніңді әмірайың болсын, ашымы чо, сан хошыны боп есапылынды дейді. Шуныңғым яқшылық қылышы чо, Алла Тағала Құр'анды бүйіріп атыды. Şunun için hoşundarçılıqның немесіне Аллах Таала Құр'анды бүйірген. Фиқи кітаплар шunda дейді ки, хошны деген кім о деп кәйге вақтыда, бір фиқи кітабыда шunda деген, хошна, сенің ма чәтіріңдікі, ма тәріпіңдікі хошын болып есапланмайды деген. Бәлкі сенің хошнаң алдыңдың 40 үй, ма бұқыныңдың 40 үй, ма оң тарапыңдың 40 үй, ақаңдың 40 үй. Қанша үй олды? 160 үй олды. Шынама төт тараптың. Ашу 160 үй, ашу әміз сені қошынан. О, пәкатла мұны ішкі оң тарапыдекі, оң тарапыдекі нәрсе әместі. Бәлкі алдыңдың 40, ақаңдың 40, ашу әмісі нем болды екен? Сенің қошынан болды екен. Шыныңға хошын деген бәк мұхим әнімді қарап бақсақ. Бір әдісті Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кәген hadisi de Peygamber aleyhissalatu vesselam men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyuhsin ila jarihi deb kelgan hadis. Qandaqki bir adam Allah'a, Allah'ın kıyametiga iman etadi ekan, xo'shinsiga yaxshilik qilsin dedi. Endi mayli azroq to'xtab ketay. Xo'shinsiga yaxshilik qilish degandimi Alloh taolam Qur'on Karimda val jaril junub dedi emasmi? Xo'shnanga yaxshilik qil dedi emasmi? Qur'onda. Ham Payg'ambar alayhisolatu vassalammi? Qandaqki bir adam Allohga, Allohning rasuliga iymon etsa, xo'shinsiga yaxshilik qilsin dedi. Endi bu yerda mundaq gapda, ba'zilar deyishi mumkin, bu xo'shni deb musulmon xo'shna bu, boshqa musulmon emas xo'shni bo'lsa, buni qanday yaxshilik qilmaka degan gap chiqdi-ku. Alloh taolo bir yerda ayirmadi. Ama keyin oxirida chiqdi bu. Alloh ayirmadi. Xo'shni mutlaq dedi. Demek sizning xo'shningiz boshqa bir dinda bo'lamdi, Yahudi bo'lamdi, ya qanday bo'lish nazar yaxshilik qilish sizning farizingiz ham qarizingiz. Buning qanday hadisi bor desa, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotidan elib qarsak, bir sahoba shunday deydi, men Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan ko'rishga chiqqan edim deydi.
Көріші çıkıp Peygamber Aleyhisselam'da jıraqtın kevatad deydi. Men Peygamber Aleyhisselam'ның közüm yetkiçi halatda körüvataddım, aldıdan bir adam çıktı deydi. Aldıdan bir adam çıkıp Peygamber Aleyhisselam'ның kolunu tuttu deydi. Yani salamlaş demekçi. Salamlaş bolup men ulanın gepini üzüp koymay dep, jıraqta adapını qarang, basım bari yurtda bu soraydigan bolgandan keyin. Yo'q. Peygamber Aleyhissalatu vesselam sözleşip atkan bolgandan keyin sözünü buzup koymay ya bölüp koymay dep jıraq tuturup tudum dedi. Şunu bilen Peygamber Aleyhissalatu vesselam şunçilik uzun tudi o kişilen deydi. Hatta sahaba deydi rivayet kılgan Peygamber Aleyhissalam'a içim ağrıp ketdi deydi. Uzak tuğundun deydi. İçim ağrıp ketdi, bu bir qaytış olsa ya birdim bolsa ta'ziya etipti de. Kolunu tatmaytı deydi hocam. Yani biz bilimiz Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir kişiye salam berse, o kişi kolunu tatmamıgıça Peygamber Aleyhissalam kolunu tatmamatdı. Bu Peygamber Aleyhissalam'ның bir adaplarının bir adabi. Salam körüşke vaxtıda. Demek ikisi kolunu tutup, kolunu tatmamay şundaq gap qıptıdı ki, uzak gap qıptıdı. Hatta o sahaba deydi, putum ağırıp ketip çedimay, oturup aldım deydi. Yek. Onu diken qarsam o kişi ketkendak kıldı, ben Peygamber Aleyhissalam'ның aldığı bağdım deydi. Şunu bilen aldığı berip dedim ki deydi, Allah'ın peygamberi, sizin kışınız tuğan kişi kim? Bek uzak turup kettiңler, ben çedimay, putum ağırıp yerde oturup aldım dedi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam dedi. Hal ra'ayta? Sen onu kördün mü dedi. Ha kördüm Allah'ın peygamberi. Kim ekenligini bilemse dedi. Allah ve Allah'ın peygamberi bildi, ben bilmeyim dedi. Ana aşu Cibril dedi. Cibril manga kelip hoşunun hakkını manga şunçilik nasihat kıldı ki hatta zanantu ennehu seyuverrisuni degan hadis var. Aşağı hadisini ayırır. Ben şunçilik guman qıp kettim ki hoşun toğırlık. Yani hoşnuğu yaxşılık kıl, hoşunun hakkını yeme dep mangaş hoşun toğırlık. Şunçilik nasihat qıp kettikken Cibril, men oylap kaldım, eğer muşundak nasihat toxtumay qılıyla verse, meningdi miras ip kaldıgan şu Cibril, hoşnuğu miraslık ip kaldıgan haletke dep oylap kaldım dedi. Oylap yakın. Hoşunun hakkı aşınçilikte Cibril aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam'a kelip ço, bunu nasihat kıldı. Hoşuna aslında ulug narsa da bu. Bizning hozirgi manda qarab baqsak, biz hoşundarçılığımız bizning yo'qolib ketib boradi da mesela. Yana bir Ansariydan bo'lgan bir sahoba shunday deydi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam manda qarab baqsangiz, bir qo'y so'yildi. Bir qo'y so'yilib qo'ydi, shuning bilan endi muhim soydigan qo'y kerak, go'sht hamda. Qo'y so'yilib qo'ydi, qo'y so'yilib bo'g'icha Yahudi hoşnamga bədinglarmı deb so'rab qoldi dedi. Yo'q dedi, qashning akirib beringlar dedi. Endi demak abayqim uni biz deb qoldik-ku. Musulmon qo'shnosi yaxshilik qilish kerakmi degan gap chiqib qoldi-ku mayda. Payg'ambar sallam Yahudi qo'shnig'ima oddiy so'yayotgan go'shtni-chu akirib beringlar dedi. Demek hazır biz qo'y so'yib qolsak, palaq o'zimiz yeyitib qo'shnimizga bilmaymiz-ku. Hatta bir hadisda Peygamber Aleyhissalatu vesselam şuna degan: "Sen tamaq etib tamaq. Aşu tamaqning purqi qo'shnanga purab qolish shuning aziyat bersa" degan. Demek sen tamaqni etayotgan bo'lgandiki, mumkin balki sening qo'shnang o tamaqni bugun etmagan bo'lishi mumkin. Sen o purg'ini puratmay akirpasang olur-chu o tamaqni. Şunun için de hazır bolsunmu endi madaqsa özümüzün milletiga yanı kelip qalamiz endi. Uyg'ur milletida endi mallada endi shalada yo'qda endi. Mallada yotqanlarni talaqa chiqib esep mo'sha. Butunlay holni yotqan qilib da qo'shinlarning mehmon kutib atsa masalanda endi. Yotqanlarni eseytimizda biz. Ashtaq bir odatlarimiz var. Hatta ba'zi olimlar degan, qo'shinning haqqi shunchilikki, inson bolasi uyda namoz o'qimoqchi bo'lsa, etkerligi chiqib azan to'lg'an vaqtida o'zining burni anglagandak to'lsin degan. Yani asla to'lsin degan. Hatta azan nima qo'y endi Alloh taolaning azan sunnat amal hamda. Azan degan bir Alloh akbar deb namozga chaqirish hamda. Bu masjidga azan aytgan boshqa, uyda azan aytgan boshqacha. Uyda Alloh deb mikrofon qo'yib ya vaqirab aytsang, kecha hech uxlamayotgan qo'shnang yoki bo'lmasa ag'rayotgan qo'shnan olsa, uninggacha azar bersa demak.
Demek hoşundarçılığın hakkı şunçilik jonki hatta a sahabe deydi. Men şundak Peygamber sallam deydi. Men şundak oylap kaldım. O menin hoşuna meningdi mırasip kalam deken. Dep Cibril aleyhissalam şunçilik nasihat kıldı. Hoşunun hakkı şunçilik meydi ço. Yaman çok. Abi yan bir hadiste men abe dep ketdim o qandaq bir adam Allah'ın peygamberiga iman etdi eken o adam hoşunsığı azab emsin. Yani hoşunsığı capa qımsın, hoşunsığı yamanlık qımsın degan gap bo'ldi. Şu Peygamber aleyhisselamның bir hoşnusu baken, bir ayal kişi. Endi Peygamber aleyhisselam dinga davet qilib musulmonchilikqa chaqirgandaki, bu hoşnusu Yahudi hoşnusu. Bunun davamlı bir aziyat qildi ekan da, yomonlik qildi ekan Peygamber aleyhisselamga. Şu qandaq bir axlatlar bo'lsa, hammasi shu Peygamber aleyhisselamning ishigini oldiga tashlab ashta qildi ekanda. Bir vaqtlarda bu ayol kishi jimib qoldiki, yo'qib qoldiki. Yo'q. Burunqidek axlat tashlash yo'q. Shunda Peygamber aleyhisselam şu Yahudi xo'shinsini uyiga kirib, yo'qlab kirdi ekanda. Qana ahvolingiz, yaxshimisiz? Nima bo'ldi sizga? Xeyli vaqtdan beri sizdan ko'may qoldim-ku. Shu sizni og'ir qoldimikin deb ansirab kirdim deydi ekan Peygamber aleyhisselam. Xo'shinisi bo'lmasa Peygamber aleyhisselam yaxshi ko'maydi. Ishigining oldiga har qanday bir axlatlarni tashlaydi. Shunda qism Peygamber aleyhisselam shu xo'shinisiga kirib, uni yo'qlab, uning ahvolini so'rab, shunday bir yaxshi muomala ko'rsatdi ekanda. Ashta qilgandiki, haliqa ayol bu islom dini mundaq bo'ldigan bo'lsa, demek bu haq, bu haqiqat deb shu islom dinini qabul qildi ekan. Endi bu yerda Alloh taolaning oyati bor Qur'oni Karimda. Bir sen yomonlik qildigan bo'lsa, sen yaxshilik bilan qaytug'in va uning sening bir do'stingga aylanganini ko'rsan degan oyat bor Qur'oni Karimda. Arabchasini o'qimadim. Endi bu yerda shu Ayşe annemizden peygamberimizin ahlakı doğrusu sorganda onun ahlakı Kur'an dedi emasmi? Şu ayet Kur'an'da qandaq kelgan bolsa Peygamberimiz aleyhisselam aşındaq muamele qilish orqali xo'shnisini islom diniga kelgan bo'lyapti mayli. Endi ajoyib, subhanalloh. Endi şu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның hayatıdan alsak, şu hayatıdan çıkan narsa hamda siz rivayet qilgan ayol deb keldi. Erkish depmin ba. Ondan keyin mushu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның hayatıda qarab baqsak, yana bir xizmatchisi botdi. Yahudi balası, kichik bola. Bir xizmatlarni qilib qo'yatdi endi. Bir kuni qarsa shu xizmatchisi yo'q. Peygamber aleyhisselam uyiga yo'qlab kirdi endi. Uyiga yo'qlab kirgandan keyin, og'rib qolganini ko'rgandan keyin, shular av balning og'rig'ini, ig'ir ekanligini bilib Peygamber aleyhisselam. Shuna deydi ekan, "Ey bala, men senga iymon etqin." degan vaqtida liqi bola kichik bo'lganligidan datsi qaraydi ekanchi. Datsiga og'riq, ig'ir kasal. Ağır qo'ygandan keyin datsi qargandan keyin datsi deydi, "Ey balam, Abul Qasim, yani o vaqti Makkadagi vaqt yani. Abul Qasimning so'zini tingsha. Bu san hech qachon yomonlikni nasihat qilmaydi" deydi ekan. Datsi Yahudi, balsa kichik bola og'rib yotadi endi. Arsaq degandan keyin shu bola iymon etib hayotidan o'tdi degan. Kichik bolamdi. Şu vaqtida Peygamber aleyhissalatu vesselam şu balning uyidan chiqib ketib, shuna deydi ekanda, "Alhamdulillahillazi anqadahu minan nar." Allah'a hamdü sanalar bolsun ki, muşu balını dozaqның azabının qutquzgunu üçün Allah hamdü sana bolsun deb ko'ziga yosh oldi ekan. Endi bu yerdagi aldigan nima desa, Peygamber aleyhissalatu vesselam armatdi yani. Yevrey bolamdı, musulman bolamdı, musulman emas bolamdı, hamma xo'shlik yaxshilik qildi endi. Shuningga Peygamber aleyhissalatu vesselamning hadisi de "Hayrul ashabi indallahi hayrukum li sahibihi ve hayrul jirani khiyarukum li jiranihi." Hadis var. Sizlarning eng yaxshinglar, o'zinglarning yaqin do'stlaringlarga yaxshi bo'lganinglar, ham sizlarning oranglardagi eng yaxshi qo'shna o'zining qo'shnilarga yaxshi bo'lganinglar deb Peygamber sallallahu alayhi vasallam hadis deb ketdi. Abay siz deb ketgan qissada Yahudi bir erkishi hamdi. Şu Peygamber sallam kundu mescid ketyapsa, ishigining oldiga junda, tikan, hammanimni tashladi. O'ylab beqing, bir payg'ambar o.
Bir payg'ambarning oldiga teshib atsa, "Mo Yahudin undaq qilib etinglar, ko'chirib etinglar" dedim. Yo'q. Muomalasini qarab eqinglar. Chatga ep qo'yib menga elvadi bo'ldi. Demak, adam bolasi, men amun deb ketay. Bir adam bir yaxshilik qilma desa, putiga kirayotgan tikangacha ko'ngil bo'lmasin degan gap o'chu. Tikan kirdi, ammo sen qildigan ishingni qil. Demak, sen biriga yaxshilik qilma desang, qo'shnanga yaxshilik qilma desang, u qo'shning senga 1000 bola yomon bo'lsa-mu, sen uning yaxshiligidan qayda demoqchi edi. Ashning olimizda darsni. O'ylab beqing, siz ajo nimaga yo'lingizga qancha minglagan tikanlarni hammasini tashlab etdi. Siz ash yo'ldan kunda o'tsiz, bir kun qarshi yo'q. Shular bu o'ylab beqingiz, men so'rmatdim-da, yo'q. Agar biz olgan bo'lsak-ku va Allohga shukr, yo'q, o'lib qopti, og'ir qopti, amin deb ketdik masalan, dedi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qayda u dedi, og'irib qoldi u Yahudi dedi. Payg'ambar alayhisolam yo'qlab kirdi yani. Yo'qlab kirib bir muncha gap qilib, u odam musulmon bo'lib o'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning muomalasini qarab beqing. U faqatlam Yahudi emas, boshqa qo'shnilarga qarab beqing. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shuna degan, agarki meni bir Yahudi tamoq chaqas boradi yani, qo'shnisi chaqas. Yo'q, men Yahudining tamog'ini yemayman demadi. Halol narsa bo'lsa yetdi. Halol narsa bo'lsa qo'yib qo'yadi. Demasizmi? Shuning uchun qo'shinning haqqi hozirgi zamonda bizda bo'lsa-mu, hozir bizda unutilib ketib boradi. Bir-birimizle aralashmaydigan, bir-birimizle salam vermeydigan, jillab sözleşmeydigan. Peygamber aleyhissalatu vesselam vallahi la yu'min, vallahi la yu'min, vallahi la yu'min dedi. İmanı toluk emas dedi mi hadiste? Men ya Resulullah dedi. Kim ey Allah'ın peygamberi dedi. Men la ye'men ciranehu bavaiqa dedi. Qandaq ki bir adam eziyet berip, yani eziyetini düşündünüz mü? Eziyet berip, qo'shnilarga eziyet berishdan qo'shnisi qutlamaydi ekan, mu'min emas u deb bo'ldi xolos. Ig'ir hadisda. Bavaiqa degan doimo azab. U senga yaxshilik qilsa, yomonlik qilsa uni. Masalan, hatto ba'zi olimlar degan, mening derizam va qo'shnamning derizasiga qarab tursa, masalan, bo'lib qoldi-ku uylar, yezlarda masalan, yani men mushu qo'shnamga mening ma chiroq svetim yo'riqi qattiq tushib ketmasin deb kunduz bo'lsa-mu pardani yeb o'tag'in degan. Hatto sen ketsa uxlavasan, qo'shnangning ko'zi chiqib ketib, qo'shnangning uyqusi buzilib ketmasin deb ketsin pardani tat ochma degan. Mana qo'shnining hurmati. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisi deb ketdi buni. Qandaqki bir adam qo'shnilarning aziyatdan qutlamaydi ekan, o adam musulmon, mu'min emas dedi. Bu ig'ir masalada mu'min emas deganga bo'ldi, tuguding sen. Shunun qarsak bo'ldi. Shuningga olimlar qo'shinlarni 3 ga bo'lganchu. 3 ga bo'lgan qo'shinlarni. 3 turga bo'lgan. Bu qo'shinlarni 3 turga bo'lib, qanaqa degansa, birinchi musulmon qo'shni. Birinchisi musulmon qo'shni ham tuqqan qo'shning. Ya'ni sening tuqqaning hem qo'shning. İkincisi musulmon, yani musulmon qo'shni, uchinchisi kafir qo'shni. Yani musulmon emas qo'shni. Demak, bu yerda bo'lganda tuqqan qo'shning degani sening uningga tuqqanchilik haqqing bor, musulmonchilik haqqing bor, qo'shnidarchilik haqqing bor. Demak, uning 3 haqqing bor, uning qildigan, yaxshilik qildigan demakchi. İkincisi musulmon, uningda 2 haqqing bor. Birinchisi musulmon uchun, ikkinchi qo'shnidarlik haqqi. Üçüncü, eğer o musulmon emas, yani başka bir dinde bo'layotgan bo'lsa, uninggacha faqatlam qo'shnidarchilik haqqing bor. Biroq ashtaq bo'lgan holatdami, musulmon bo'lmasa-mu, ashtang yaxshilik qilsa demakchi. Endi mayliqi bo'ldigan, men nimishga yaxshilik qilishim kerak uningga. Demaslanliq. Bog'u, o o'z yomonlik qilsa menga. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisi qarab baqsaq, sizlarning eng yaxshinglar, ikkinglar orasida so'qishib ya bo'lmasa so'zi kelishib qolganda, sizlarning eng yaxshinglar salom bilan boshlig'inglar dedi. Ashtaq bo'lgandan keyin men yeyishim cho'ng bo'lsa-mu, u meningdan kichik bo'lsa-mu, masalan, kirib salom berib qo'ysam, Alloh taolo mening gunohimni kechiradi. Bu yerdagi masala nimaga akeldim desa, Alloh taolo bir kichikkina bir narsa uchun insonni jannatga kirgizdi, kichikkina bir narsa uchun insonni do'zaxga kirgizdi. Bilamiz ana. Bir ayol ishqi suv verib qo'ygani uchun Alloh taolo jannatga kirgizadi.
Yani bir insan müşkini su bermey bağlap koygun üçün Allah Taala dozaq kirgizdi. Bu aştaqlı mesele. Çünkü hoşunni Cibril alasa Cibril Peygamber İslam'a aşındaq nasihat qılıp hoşundarçılıqның haqqını aştaq qılgan bolgandan keyin demek biz hoşlarımız üçün yaxşılık qilishimiz kerak demekçi. Muшу бая айттыңыз ғой, мұсылман емес хошна деп айттыңыз. Шу бір қысса есімге келіп қалды. Мұшу Мәрф деген шәһәр бар, қадими шәһәр. Qandaq? Мәрф. Шу қадими шәһәрдә бір қази яшайды екен де. О қази дегеніміз судья енді. Судья. Шу шәһәрдің судьясы. Нух ибн Абу Марьям деген кіші. Шу өзінің қызыны тұрмышқа бермекші екен. Шуның білән хошнысы оның от бәрәс екен де. Отқы чоқындаған адам. Шуның білән шу отқы чоқындаған хошнысыға дейді екен де. Мен қызымны тұрмышқа бермекші едім. Шу сенің білән бір мәслихат сипақай деп атмын. Қандай бір мәслихат берсе. Шу күйеу қол таллашта қандай бір шартларын қойсам бола. Қандай болуш керек, немесіге қарай, немесіге диққат қылай. Дегенде ау кіші дейді екенде. Я, әжайып. Сен қази. Әмісі саңы келді бір нәсият сұраш үшін. Сен маңы келемсі? Дегенде мен сенің пікіріңні аңлап бақай деп атымын. Бір нәсият сұрап атымын сенің. Дейді екенде. Бияда ашу біздейміз ғой. Алымла пейғамбарларның мұрасқорлары. Пейғамбардың алейхиссаламдан алған тәрбиеде бұл. Ашу хошнысыға қандақ муамелі қуатқаны көріп атымызда бияда. Болмаса ау мұсылман әмәс, мұсылман әмәс. От бәрәс. Оныңдан ешқандай бір нәсият алмысын болды әсілі. Бірақ бияда аның көрсетіп атқан бір өрметі де. Шу вақытта да ау кіші му дейді екен. Римлықланың императоры таллығанда дейді. Қыз таллығанда оның чырайы қарады екен дейді. Чырайлық болсыл болды. Пұлы ба му, жоқ му, абыройлық му, абыройсыз му қычаттығы жоқ. Парысының падишасы болса, қыз таллығанда мал дүниясыға қарады екен дейді. Оның чырайы, абыройы оны қызықтырмады екен дейді. Пұл мал болсыл болды дейді екен. Бірақ әрәпләнің бұрынғы исламдың бұрынғы әрәпләнің әждатлары аялының келіп чықышы қарайды екен. Яғни абыройға қарайды екен. Қайсы айылдың? О айлы бай му, бай әмәс му? Яки болмаса о аял кіші чырайлық му, чырайлық әмәс? Әнші оның бір диққат қылмайды екен. Бірақ абыройлық бір айылдың болса, бір бәгінің қызы болса, мәселен, шу вақытта да әшін таллады екен. Бірақ мұсылманларның башлығы, яғни Пейғамбар алейхиссаламның демекші. О тақвалық көңіл бөледі екен. Яғни иманға қарады екен, әхлақыға қарады екен. Әнді сен үзәң талла дейді екен. Кімнің кәнді әгішімен десең, үзәң қара дейді екен. Үзәң біл дейді екен. Я Пейғамбар алейхиссаламның кәнді әгішсе, яки болмаса баяғы падишалардың кәнді әгішсе. Деп шундақ бір чырайлық бір нәсиет берді екен. Енді бияда біз ашу хошындарчылық, муамеле, қарым қатынашны көріп атымызды. Пейғамбар алейхиссаламдан үйгенген. Әжайып енді. Yani bunu Hasan el-Basri'nin vaxtida alim bilimiz ғой. Şu Hasan el-Basri'nin yendi bir yevrey hoşnusu var ekan da. Şu yevrey hoşnusu deydi ekan, men uyimni satıman deydi ekan. Şunu bilan butunlay musulmonlarning hammasi keldi ekanda shu shaharda yashayotgan, Kufada masalan. Shu shaharda yashayotgan Kufadagilar qanday bir shahardalar, shu shaharning hammasi keldi ekan yana. Kelib deydi ekan, uyingni qanchaga sotsan? Ma'luma, talishib ketadi ekan. Bu munda qarab aluvchilarning ko'pligini ko'rib, o vaqtlarda masalan bizning tangaga yetib qo'ysak 1 million tanga bo'lsa, uyning uyi hamdi. Masalan hamdi. Unda qarab deydi ekanda 3 deydi ekan. 3 million sotma deydi ekan. Shunda deydi ekan, "Ey,
Sen Qahvaş o çoğun adam ekan. Nim bo'lib qoldi endi tarixda kelgan. Nim bo'lib qolding sen? Bu uyning uyi 1 million tanga tutsa sen nima deb 3 million deb atsa buni? Deganda yevrey deydi ekan. 1 million uy uchun 2 million pul ma Hasan el-Basrining qo'shnisiman. Sen bu uyni olsang ma olim bilan qo'shni bo'lasan. Deb uyni aslaq baholaydi ekan. Endi bu yerdan oldigan narsa sen uy olmaysa olsang shundoq olim bilan qo'shni bo'lsa demakchi. O bir ikkinchidan aşı Yahudi aşı Hasan el-Basridan yaxshilik ko'rgan uchun uyni qimmat qilyapti-da. Demak şu alimlarmı abeydedik. El-ulema varasatul anbiya. Şunaqa. Çünki peygamberlerinin varisleri bu alimlar. Peygamber sallamlar hech qanday bir dinar, dirham qo'yib ketgan yo'q. Va innama varasul ilm faman akhadahu akhada bi hazzin wafir deb hadis var. Peygamber aleyhissalatu vesselam ilm qo'yib ketdi. Özünün terbiyesini qo'yib ketdi. Qanday ki bir adam şunu tutsa, butunlay dunyoning yaxshiligini qo'l tutgan bo'ldi dedik-ku. Demak, aslında xo'shindarchilikning qanchalik ekanligini biladi-da. Aşı yevrey, aşı uyini setişti mi? Paydalanıp uyini almaysa sen manın hoşunuz olsa. Dep aşı Hasan el-Basri'den şunçilik yaxşılık ko'rgan sahabe nimkanda yevrey ekanda o. Şunu bilan ayıg'ida aşı yevrey deydikan, mening maqsadim uy setish emasdi. Men amalimning yo'qida satadigan bo'lib qoldim. Agar mening pulim bo'lgan bo'lsa deydikan, Hasan el-Basri'ning o'zidan bilan birlam ko'chirib ketdim deydikan. O'ylab qo'ying. Qaysi şeye ketmekçi bolsam, Hasan el-Basri'nin köçürek ketdim deydi. Mana bu Müslüman. Bu aslında hoş gerek. Ben ebey dep ketdim o. Biz burun küçük çığımızda men bilime apılarımız mana bir tamak atsa jügüne ama hoşlan akırıvet. Dep ağzını yapılan bir tamakını onun akırettim. O kişiye akırettim. O kişimi şu mezgilgi tamak tayalap duratdı şu. O kişimi mesela men langman akırsam, o kişi mantı etvatkan bolsa şunu orapla şu kaçamgıla mantın seplam bizge chiqirib ketdi. Açtaq öskende biz. Endi bunda qarab baqsaq, yıldan yılga yo'qolib ketib boradi-da bu qo'shnidarchilik degan. Bir choyga chaqirib atgan, kichikdan bir tamoq issiq chaqirib atgan. Açtaq bo'lgandan keyin biz inson bolasi açtaq narsalarni qo'shnidarchiligimizni yo'qotishimiz kerak-da aslida. Bu nihoyat muhim qo'shnidarchilik degan. Mening esimga yana bir qissa kelyotdi, qarim. Abu Hanifa Hazretleri to'g'risida. Abu Hanifa'nın bir qo'shnisi bor ekanda. Bu qo'shnisi mo'ldiz ekanda, oyoq kiyim tikadi ekan. Bu topgan puliga o'sha atdigan kashkichilar mo'ldizlik qildi ekan. Shuning bilan oyoq kiyim tikadi ekan. Jo'ndaydi ekan oyoq kiyimlarni. Keyin topgan puliga ashada haraq ichib keldi ekanda. Haraq ichib kelibla Aşı keçe vaqraydı ekanda bu. Sizlar meni unutib qoldinglar, sizlar meni tashlab ketdinglar deydi ekanda bu. İchib elib. Davomli shunday qildi ekanda. Shu bir vaqtlarda Abu Hanifa Hazretleri onun önünü anglamay qoldi ekan. Deb tushib qoldi ekan. Shuni bir kirib ahvol so'rab boqaychi deb kirsa, uni saqchilar tutib ketibdi. Saqchilar tutib onu solab qo'yibdi-da. Shuni bilan endi Abu Hanifa Hazretlerini hammasi tanıydı. Saqchilarmi, yerdagi hammasi bildi-da. Bagmo kim bor bo'lsa ish qilib hammasi tanıydı. Shuni bilan shu nimaga bordi ekan? Turmaga deyli, turmaga bordi ekan. Turmaning boshlig'i kirdi ekan. Shu sizlarga shu mening qo'shnim chiqib qopti. Shu ashni bir qo'yatgan bo'lsanglar deydi ekanda. Turmaning boshlig'i albatta Abu Hanifa Hazretleriga o'zining hurmatini bildirdigan, uni bildigan, taniydigan odam bo'lg'achqa, shu bir so'z bilan labbayk taqsir deb qo'yadi ekan odam. Bo'ldi, siz dedingiz bo'ldi. Men uchun bu bir buyruq endi. Endi olimlarning hurmatida bu yerda. Qo'yadi ekan, shuning bilan Abu Hanifa Hazretleri ketib bordi. Kendi eli qo'shnisi beshini sangildi hep mangdi ekanda, so'rilib. Endi gunoh ishladi bu, ayibda endi bu. Shuning bilan Abu Hanifa Hazretleri deydi ekanda, qarab, biz seni tashlab ketmadik, ham unutib qolmadik deydi ekanda. Endi bu yerda shu
Abu Hanifa'ның, yani biz баяда атымыз ғой, алымлы пайғамбарның мұрасқорлары. Пайғамбар алейхисаламдан үгінінді. Ашу пайғамбар алейхисаламдан хошындаршылықны үгенген біздің Абу Ханифа хазіратлары маштақ бір яқшы муамил қылғанда, хошынысы давамлық оның азыр беріп атса, уф, қой болды, құтылдым демеді. Беріп құтылдырып келді. Беріп оны құтылдырып, біз сені ұнтып қамыдық, сен бай жүректерімізді ташлап кетмедік сені деп оны ip келді кенді. Әнді бізді мұ қазір күнлерде жоқ әмес, әнді бәзі қошынылар ба, әнді ішіп қойдыған қошынылар ба. Бірақ біздің муамиліміз оларға бұл дәрежеде әместі. Бұл дәрежеде әмес. Біздің әң мұхим амиліміз, начар иллетіміздің бірі, мен біліме, сен білмейсе, мен саңа мұншылық қысам, сен білмедің. Шүнчі яқшылық қысам мұса, яқшылығымды білмедің, ай көтәбе, қасқынан болсаңын яқшылық қымайма деген кеп бачу. Пейғамбар сам қайтымыздан. Яхуди күнді төкәтті әскілік. Шытырып қойып, маң елі өрәтті. Бір күн төкмейді, yoqlап кірді, мана бұл дін. Дін әсілді мана мұшы. Bir nərsini başıldın mı ayığı çıqa. Hayrul amali ma qalla ve dal. Hadisi var Peygamber sallallahu. İşlerin en yaxşısı az olsun mu davamlıq oğunu. Demek ki onu sen hoşlanğı bir işini kılışın başıldın mı 20 yol toxtab qalma. Mesela bir yaxşılıqını qıldın mı şu az bolsun mu davama qıl. Onun nəticesini görsə. Peygamber aleyhissalamның hadisi qarap baxaylan. Yoluğa çeçip etken eskiliklerini elip arqılıq çaşmıyordu yoxlap. Nədi ba ondaq peygamber? Bizдің peygamberimiz qoy şu. Biz şu peygamberдің ümmeti qoy. Qarap eqinlar xoşun. Bir adam sizge күнді yamanlık qıvatsa siz onu o үйгі yoxlap kiriş emez. İşki koçedin үйіңізді setip etip ketsiniz belki. Peygamber aleyhissalatu vesselam qarap eqinlar şu şunçilik qısımı yoxlap kirdi ağırıp qoydu. İslamны түшенді деген қарап еқіңлар. Мана бұл біздің пайғамбар. Абу Талибні еп бақсаға мәселен, пайғамбар исламның тағысы емесен, өлдіғанның алдын немдеп кірді. Ей таға, ла илаха иллалла Мухаммад Расулалла деген қалғын неме Аллах Тағаладың дуа қылымен деді. Бұмсы, шүнші яқшылық қыған немесе, ау, яуди яқшылық қой қымыды, өзінің тағысы шүнші яқшылық қыватсымен шүндеп кірді. Аяғын деді, ендік отағалла, вай, Абу Талиб ән өлдіға вақтыды мамды. Үзәңнің ата-анаңның кеп атқан дінді ташламса, дейді, яқ, үзәмнің миллетімді дінді өліп кетеді деп өліп кетті. Şu Peygamber sallallahu ayet düştü yani. İnneke la tehdi men ahbabte velakinnallaha yahdi men yasha. Sen ey Muhammed üzəң yaxşı görген adamды işqaçan İslamdan davet qılamaysa, belki Allah xalqan adamını, Allah yaxşı görgen adam çaqırdı. Endi öyle pekinler Muhammed aleyhissalamның mehribanlığını qıran. Tağısı ölep gitmesi mi? Yanı kayğıttı Allah'a dua kıldı Allah Teala tağamның duasını keçiyor. Mana bu peygamber. Bir Yahudi yagi jundulаны töküp, hatta bazı rivayetlerde kalının yaki bolmasa koyunun qeyrilerini açıp taşlap etdi. Aşında qalet bop tusumu ağırıp qalğan yoxlap kirdi. Nädin tapmız mındaq peygamberimiz? Şunun için Peygamber İslam'a əgi şeyli, Peygamber İslam'ның ayatını ügüneyli, xoşıllarına boğan muamele, yani başka boğan muameleler ügüneyli. Allah Teala hemimizni muş Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ның ümmeti kılışını Allah Teala öz kerimle nasip kılsın. Amin, amin. Qarım, acayip bugünkü uçuruşuş önümlük boldu dep oylayman. Allah Teala razı bolsun sizden. Endi elbette xoşundarçılık qilish bizge Peygamber aleyhissalamdan. Onundan qalsa bizning şu olimlarimizdan, onun qalsa bizning ajdodlarimizdan bir muras bo'lib kelyotdi. Urf odat bo'lib kelyotdi. Balkim ba'zi odamlar hem urf odat hem dinde bu. Hem din hem urf odat. Buni albatta agar bugungi kunda bu yo'qolib ketmagan bo'lsa, to'xtab ketmagan bo'lsa, kim mening sunnatimni jonlantirgan bo'lsa, onunğa 100 şahidning savobi berildi dedi. Şehit degen Allah'ın yolda qaytish bo'lgan adam. Urush qilib Allah'ın yolda qaytish bo'lgan adam şehit. Kim deydi mening sunnatimni jonlantirgan bo'lsa, ashuningga 100 şehitning savobi berildi dedi. Endi bizning hozirgi kunimizda mush qo'shindarchilik yo'qolib ketmagan bo'lsa, bir-birimizga bir tamoq sunish yo'qolib ketmagan bo'lsa, bir-birimiz bilan salomlashish yo'qolib ketmagan bo'lsa,
ашын жанландырдыған болсақ, әнді азырақыл бір іш. Әлбәттә. Қолымыздың кеп тұрған іш қой. 100 шәйітінің сауабыны алымыз екен де, иншалла. Әнді бүгінгі программымызды мәшәді тамамлайлы. Қарым, сізге көптен-көп рахмет, Алла разы болсын. Hörmətli көрерменлер, диқтыңлағы көптен-көп рахмет. Біздің бұл программамыз яны давамлашыды. Расулланың әхлақи деген рубрика астыда яны келерки учрышышларымызда башқа пайғамбар алейхиссаламның яны башқа хисләтләре тоғырсыда гәп açımыз, o mavzularını қозғаймыз. Шуның үшін иншалла біздің бұл каналымыздың айрылмаңла. Видеоларымызға яққан болса, әлбәтте, яқтырыш бәлгісін бесіңла, яқмаған болса, яқтымыған бәлгіланын бәйсе өріңла, біз оның рәнжімейміз. Әлбәтте, видеоларымыздың тарқытыш арқылық соғып тепішінімі онтып қамаңла. Хайр хош.